Na mwakuli tamasi ni ukuli niki aume aingi matia ni wa ni aka alama matwaite maenda nzaniki. Tuni shabiki mwakuli tutwali kambini wa maukulio bala indi atalama kwa mama ndoa mama penzi mela maisungi anaindira wina yoni bandu ikweme nijida bado tulikambini wa simo kwa wiki ya kananu wa kuli ama ukuli asiombe tambia na shabiki wita wadomini wa kuli tena kuuliza kwa nini wanaume wengi huwa watosheki na wanawake wao wanaenda nje ya ndoa. Tambia na jimu Niki Madam Lydia umeingi matiani yawa. Masi kunduzi odavijo ngoleti nono die mundume. Lakini kana njaribu ngozongia. Bindana twasoma. Kana ne school be mwalimu ni form 3. Mwalimu wadu bundi asiye somo ya biology. Of course later no na adabigo sinuzia modembo mwalimu zwa to ye. Anyama magi ume na ume na mwakati wo males men male anyama magi ume ni naturally polygamous kwa huko ambia ngugu mbui ngombe ona mbaga chonza je chume ona maganza kula kitu imeda maganza sionze the male animal ni naturally polygamous lakini ningo the yanga nika nani mino kiliendeto izuneza na nundu waju mundu ume akalea any munyama wa kiume alea kwebudize nundu aume yun binadamu na mone manenge twa kiline na ange kwenya moila ingi kichumba jo ni polygamous na nduba olonu with ya mboyi mwene with ya namboyi that thenge mwene with ya namboyi ngani mengo etatu kele tuthinize kukonza mai twa indithia yueta bukila bandu you aume naturally kakolo ni uja aume naturally me potential ya kwithia na akaingi lakini unondo binadamu mena akili ni maile mena ila tuta self control ni maile kwithia matonya kwikata kwi control no kethia mena athina akaingi kwa generally mundu ume na especially ala wateze ngai but unfortunately ona ingi mekanisa ni umundi with ya maya tamaa ozua kijumbwa mayaeka na nimebundize mekwa yako thina akaingi kwa unless mundu time na gwema nze kana akekala na muka eweka pe tendency ya every mundu ume kwenda akaingi uli wa mombitwe actually mwalimu zwa yolondo ume mombitwe analyze aka metho mo ni related na motizo ukethia ona mundu muka and actually no I mean ume no maruta bio kweli kana nina akengiwe ukethia no mombitwe mundu ume ona mundu muka mwailu kana wa mwailia metho ni make motizo ni waungama analyze aka mundu mukana tonyozia mundu ume unokekata akethia tayari lakini aume ona mundu mukabaya ukona ngia moko mubuko aikunwanga ba mundu metete na itete bwana kwa niaba ya aume ala ngongela mundu lakini yo generally ni twaweti twase generally aume mende gwa kila mene mo kilia metho ni wona akamuli tukamutu ini kanake katsemba nitwe ni aume on thetu peze tutu zembanite mpaka kai changeni kwa kayona ke kapata kailezo twao you generally chinikindu kimwe kithiawa na ningi kitiobo lakini pia peke no kipe pandu tunai o pandu na kanisani na mutaba nyuzo na ndabana za yolo conflict ondo akwikata ondo akumina makwani na asia makwani maingi ando ingi mokitia kindu kita wakwa kisungu perception kwisilanilia o kwisilia ukaisio mundu ukamwisilelia eona chao eona nduna kadano ila wasia ukona ukayusuisia na mwekwatia kao pe perception yemwe akaingi maile kumia pe akao ndeba kubionde tukona mundu muka uamini akada umemba meme chao mayena akangi kwa perception nisu pia nondoku nondo ona kaindu kaini musi enda mume oke musele kana mume kona kana mume bana kindu chambe eso anena chao ndiani awa ena akaingi na juchuke yete thina tia ume onde methana tabia izumbinge taingi withia no akame mekata me mind etio me kumongelelo chao onge waisuitebo lakini pia kingi kichangia muno na especially kwa aume alama taingwa self control muno
ni kwithia saingi nutono kwithio mundu la mundu mukola wake akanima pika abandu bia keyelela muno ukethia yona mukeka akekala la mume kwa masiani igwe musungi ondu kwenda na iko ondu kwenda na saingi no kumukasia yu mundu mezwe pika bandu na to wata kwa ondu mombitwe kana mombitwe ki mudembo wa mindo wao na mwile ngisi akiume yu tithia nake yu kila wa muchwatereza mume kwa mucha ni chao nila tumita kwa terms za Biblia tumita mundu wa mwi uketha umwe ni we woke la kwi mundu wa beba mundu wa beba ni mundu discerning mundu wa ile kwetha self control kwa umwe they are no circumstantial and especially in relationships uketha mundu may be frustrated mundu ndio kwata chao attention nzio musie na sindu izu nundu nakende na ula ukiwanga hii and then la ability ya kwi control nesa ailika with the anolikile chao mundu ngani ate ile olika kwa nene si akalama batamu mapasa pepe kule mwaneno katika inbox tumeo mwe aite wona ne umina mwi mbakona mabindango kedwa no kwithia na wet dreams na ena kibeti ogo kitakwetu wake you mundu meze na dina mwe kweli ona nende comment sense kweli Mwanito mina mwi kila kitatuma mundu umezo atumala nzane cha upasi aimazi onamuka mina mwi mamutigwa na paivena muka mutigwa no kethia no zaingi andu no meane awo kethia na maikwa na maundu maingi no meane we iba atwenena yulo mundu obatetwe lakini mundu mukasie no mundu munene paupe ona thina na yo ni ndo kuli Iveti wela umupata muhimu na ukasia muhimu wenda ekeata na ni akumishe kwenu nundu wake ndo chambeke lakini ni ichochu nikana withie ni mwe mabatani ala yuko sona nikite katika inbox ya kasa mwenye wenda na ukathela ana aikita mukani nunoete aikita mukani niwa aikita niwa mwe ukathi ukathela ndimba ko kethona ke mwene ela na wet dreams utuku na usuni mundu twanite yitu kwa yupe na thina muno na mundu mukosu nukukosa baadaye yuweza kuiwa ila lameka mume wakwa ile mume wake lakini wa mulungili ani wa mubingeye na ngotavye nesa masi ila wiona andu mabikiebu onange wasia kawaida matie ya nundu ingo ni cia kundikanie ni cia thukie na wethi ya baina chao patino lo wendo wa ile kuingwapo ndio ipo na mundu na nuisi aume akaingipe mistake mumekia ya kuona aume ona moko matendete kwendo mundu ni wenda ona ke relate na kuwithie ni wene no umwenda nundu ona nuto no bikokethia yes no munenga access ya komanda na kimwe lakini wo mwene ni wezi access yesu anengedo mutanizi kwa basically onenda patingwe la connection ona pedho ya kiduki kuendea ni wezi we no chao no mukandena kibadho kanja na Samantha endo mamina netu ila nulika nakala ka Kasamantha kauka katika kabisa kama thema matika mathima tho na mengi ni wa mengi matwane tema ndie matho kono jamaa egwe ili kwa kau no Kasamantha kawa kwa mange kaati muko na you uzwe thina munene muno wa kwikate kwa andu ni maile yu mundu muka ela u kasia muhimu wende kata ilo kila sana wano ye chochikyo no asye utamba kweko kanoa ya kikingi ni chau na plasma ke da wati ndono ete baba ana no kwikalo yui ni chau joko no zacho akukutea kama no ye masi kosti chau ona tuko itano sisi wakana muikoma shule kokutea kama no ye mapika musika na mume apika musika the first word niwe ni note ni note by the nese kama sabu na nona kuma pambe yake lokita misingi na complaints lani tetenjona katika inbox yako nenezi kuna nyendinasa kuma lokanza kwa umendina mmea maumalenza lakini nevi kuma la kwingi kwa ume ku changia waniaka inigwa yani yakani mama malete aume musi uyu ya mundu ume wa kuma dhokozani yani ukala leozu au zamando mana wiki tungu ndo mana leozu ina mauta yani baikindu kibalance tena kingi ano leulota isa
kana we mu ya kindu tendete mundu zu ni ba ba tu yo mundu tune na na musia yonge tu ya ndo severo amo maika ya kwa na ngene yango mamu ikatune no namo na musia yo ni musia wa Iveti atu ya chana chake imo chana isha aumenta tesi yake ya kusia lakini ma kamekata matwana na wethia mume ona kumatene niwe ya mukai nyendie saa isyo maisha mako na yumu no mwenu kita itumu wa message ayo mundu tuwite isyo ebange kana bika musia yewa tuwite isyo kana no wisi ndo saa isyo na ayoka yete wa isyo yuwa mweta we mwiki isyo mesani na gugwela wena kama zikeba hotel kwa guya oneza baika masi mundu sunu to no kila ka view aka kama anzona tena ko kana unaka mundu ngo wi hotel ni every day na kambio tabia ingi sia kwa hizo hotel ni kulea kwa nondo yu na hotel no kwa ono ka mundu nisi aume pepe level mabika ake dia mutiti ndamunena niti aume mayo akano mutete mwaka muima tutete tu lakini aume bano bika ake dia muti ndamutetete akama nae biyo tata yapikani yapika mwiso na kama na wautabu akewe ni wigwa hata babuyena lakini mba matutu la jao tano tambe ndama na nutambe kana nukambu lakini ukete apupu ni bandika tena kwa generally mundumuka ni wailo subia mume kwanzia sionde nikanogethia ni mwekala nesa otondo nake mundume wailo subia muka kwanzia sionde lakini amu masubi wa meka aika ngulu makeka ngulu pyu ukethia ona ndatumwa nde kwenda tagwa na ekondo kwenda nikano mutambwe kana ni chao niwe mukawa musyozu yo onoke kondo kwenda tambulike kana niwe mundu mukawa musi kobe mundu kubenda musi ndo behave ta mundu muka kwa behave ta mundu me we treat wata mundu me na mundu me ambia ku treat ta mundu me mwenzako ni bavuka kwa kila mundu aka play role ile yake ndini wa mutwano either we mundu muka emgwa we noka kuna wiola kama ilokuna either we mundume nake mundume akuna wiola aume mailokuna na kula mailoko mana ukethia mundu muka na mundume pesi ndume mailoshia mukatethanya mweko na kiu lakini umwe vanya ba matu kana chao newa mountain na go mandozu ba bindu ya izizio mundu muka mwe we mandya mwe no kwata mwe mituke na cha huyu ona ukunikilina kuona ni kitu na wa eni sino bingilano na katika inbox ando marate kumanzia mo kabisa lakini tunaiko atoa kanando nimekuwa alioka